Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз бул чыгарылышта сиздерге Бишкек шаарындагы тактап айтканда Агырга коңшу тарабында жайгашкан ипподром борбордук стадионунда жайгашкан бул жерде улак болуп жатат. Ошол жерде сиздерге бүгүн көрсөтүү үчүн ушул жерге келдик. Биз менен бирге болуп туруңуздар, биз сиздерге улантабыз. Biz bu jактан кирип баратабыз. Азыр эми башталып жатат. Biz менен бирге болуп туруңуздар. Komandalar, vaqtlar bitti, inşallah oturmalı. Ortağa gelmeyecek, doyunlar. Bizim jurnalistler bilen Cumhuriyet komandasının ortasındaki oyununa tuğralılar. Baştaldı, hurmatlı görүүчүлөр. Негизги Ey oğlum! İsteyisin be!
eng tetik hareketlerden biri. Anın ata-anası o ayını sizi topsamayla Begalı doktoru var. Kırmız radyosunun şahındası. Totalov Cevap Kırgınış'ın hükümü Canaga karşı Azamat Oğlu Kılıçbek rezonans genci saytının habercisi. Bunu bir ilk tarafından birazga bir basıvalı olgan hareket söylüyor. Başlarında kamçılanışı aslında karnımakları alkaş alkaterge düşürgü ilk yeteneğin oturuşuda. Oğlum takıştık be dedi. Cebimiz atın.